Welcome friends. Today we have lesson on halwa. Halwa is Arabic word. As it is usual in English, we have also this word in Pashto and also in regional language as Persian and maybe in other languages. Halwa khwaga da. Halwa is sweet. Khwaga means sweet. Halwa khwaga da. Halwa is sweet. Da mean is. Sweet mean khwaga. Zma halwa khwakhigi. I like halwa. Khwakhigi mean like. I mean zma. I like halwa. Zma halwa khwakhigi. Layla khundawara. Halwa pakhabi. Layla makes delicious halwa. Halwa khwaga da. Halwa is sweet. If you say khwaga halwa, mean sweet halwa. Sweet halwa mean khwaga halwa. Sweet yani khwaga. Khwaga. Zma halwa khwakhigi. I like halwa. Layla khundawara. Halwa pakhawi. Layla makes delicious food. Layla makes delicious halwa. Welcome Hila. How are you? Welcome. Khundawara mean delicious. Khwaga. Khwaga mean sweet. Khwaga. Khwakhigi mean like. I. Z. Arzma. I. Zma. Arz. Khundawara. Khwaga mean sweet. Khwaga. Khwaga. Khwakhigi mean like. Khwakhigi. Khundawara. Khundawara. Khundawara mean delicious. Halwa is sweet. Halwa khwaga da. ملګرو حلوا عربي لفظ دی په انګلیسي کې هم دود دی. I like حلوا. زما حلوا خوښیږي یا زه حلوا خوښوم. لیلا makes delicious حلوا. لیلا خوندوره حلوا پخوي. موږ که حلوا وي که کیک وي که ډوډۍ وي دې ته پخول وایو خو انګلیسي کې بیا مختلف کلمې کارول کیږي. مثلا حلوا لپاره کیک لپاره میک راځي. د ډوډۍ لپاره چې تنور کې پخیږي بیکینګ راځي او نور خوړو لپاره بیا کوک راځي. نو هیله ده دا شیان به تاسو زده کوئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر او لینکدین. که غواړئ خپل بچیان مو کور کې پښتو زده کړي موږ همداسې شرایط هم لرو. تاسو ته آنلاین درس درکولی سو. هر چیرې چې یاست موږ به خدمت کیو. مننه.